Selepak lang gitu kan tadi mah. Am sakit pun na. Tuh ready mo hapor ba? Dengan pembam iway hilang baru mo. Wah, ready tapi. Masuk. Tapi. Oh, pamlang sa auto rujuk. Ah. Suki dah. Tapi. Ah, boleh sih. Kembang model luar biasa cinta kini Pak. Oh gini sih, ayo saya kah kentai aja hidup ni. Ya kesenangan cuaca, kesenangan kah. Banyak dia nak yang begitu. Satu hidup, tapi nak ada kesenangan tak. Satu hidup, berbangga alu kesenangan di macam. Lang ready to ada pastor ready no ki kami mah kami jong ka midu obat kami jong wadu nang ready to ayo pastor kita pernah no to ayo nang yang lupa no kami jong kami midu obat kami jong wadu nang yang sabah lau di jalan mai jipak mai keluar dan lau itu ayo percaya kan ya pastor tetap dia nanti pastor tapi boleh juga Sa ayah kakiau ke midu ayah kakiau lojong mah. Hai mati kakiau sama. Tu ni gimana bro dalam sama. Kita bangun berapa? Pada midu betul. Tak kan cenderung itu. Nang island betul well. Sebenarnya pun island betul well banyak sekali. Tak. Sagamidu ribu tu ni kakiau lojong. Pintu redino kini jong madu jong badu kini badu ta sawan sagi kini jong upawan rima warpa ta tawan kini jong badu sabut sai kini jong kami do ta watak tak kami kelai kini jong badu rumahnya sa kini kami do apa ni ta ono persalan ni ka persa bro selio ta yang biasa ta tenai kan kami do yang tahu itu mai ai kami do tu dan angker di kini jong kami do deh kerja ni kawan buat air kursa, badu warai, lele macam ni, nanti di kini jong, badu tu di marcirot, benda begini ni marcirot, le marcirot jaru kursa, kan? Ada dia orang kalah dan lepor tu sendiri, le kan mana lagi marcirot, marcirot yang kursa le, urut tu macam ni, nama kah air kursa ni, betul kan? Tu marcirot, le kita main dengan berapa minum tu nampak, perlu kursa nak cem minum. Nang sampai nang kada ada gitu sawan no sa kikini marcirat agam itu tentang gitu lah marcirat dia mah yang lain no sawan ni kini jong kami itu wan yang mariat mali mana madu barohane nanti sawan segi marcirat agam itu kita tiga ni kata abang Muslim lebut belum kalau abang Muslim le lebut kajuan tu kikini wan tenang aja terpesan nak buat medu nah bersah nanti hari di segi basura kan nan kon dua dia samar keju mah ada mentah ke bersah ya bam lah cipai bah betul kalau mana cek bah tu solat kelam dia dulu yang letak bam kan lah hari di segi marci cirai bam kamu hari di segi marci lah kami tu hano mudo Wan. Oh, Malik. Hano Malik. Beri aja kau dah. Hano Mika. Wan Mika cuma duk. Nanti sawan Mika, duk kabak jongga. Tu hano Mika jong baduk. Terus ada cuma Mika tamarat entah. Mika jong baduk. Rasanya Enengri, Meka jong badu, le Meka lewat, nang di Meka jong ka midu,
Ini nah kalau mikah sejualan no. Tapi satu tuara ada dua bulan. Tawan no aga mikah jongka hidup. Bulan cuma dia ya pak. Jadi dia sedang itu. Halo Mika, wah mana kau? Mika jongka mido, wan. Terus arano, tuan no sa, ele kok kar kabar mawan hani baru arno, ini dong keno di jusau, wan tu. Kok kabat kakabwa jangan kamido. Lepas itu, dia ni apa segi mencirot, kamido le. Betul betul. Ani sedap ya, lemno. Maya cak mencirot dah cak kami heun. Terbenar. Jai tu. Jai tu. Maafan buat. Wan serial buat. Wan serial buat. Lacok mudo jai. Wan. Kimen cirot. Enggak payah ni ane gelap. Toh kimen cirot. Adin tu kemungkinan hilang doa serangkon tinggal kerpat ya baru agan digapor bangin nang ya simbertano ya kasya ya kabam gede tang gawe namar bajaka kalong kabakerdo kabakiem ni kerpat ya pi tam ya mo kilo kijor ki bahayi ngasem ki pura bangai nepo jauh kabalang gerdum ya ailat shwa penpeglem shwa ya kini ki bahayi ngasem nagalian ki mikan nang penasnya kilami naru kendai beje menustam kila ya seliang kila pelat jaka catai baki kini organisasi bentang kong saya ya mengiru ikwa baru kau ini organisasi bentalang kat kabayo angtu nadu bikasya nanta kabam gadi tiya kini kapon ngila de punto kisan rangkun baru kau wanian nadaulan hangi kibasal cuidan hano tuk kisan rangkun pro wanon layo kisan rangkun bagi ni oma adu ke celebration hari dan sapa ni sa ono sasam noi paiba wan kisan rangkun wan bola tuai jai dalayo samina le jai to ki volunteer ki sobha berpiklam ya kabam kadi nanta cepat ikimi kanan penasnya sobha katba pila nang ya no satai kadon gajah kadon gajah situ ya dia ya bam jai wanang pergi ke por kadang biang mo lemta Indonesia ki volunteer ki rabat pengilam nalor kita jaka kalau nggak bekerja gomit jai melilai ke por kadang pun dalai ada bam ngin saya sang pengat stage room kidon ki mau siang ini sang pengat sang stage room keper dalai ada ke bam kedi ngin alai akut ki arengkang ini sang si pangpor kamu sibuk dalai ada ke bam kedi ini sang tong si pangpor kumidak jom ngijing kenjo oktin mal keliang nang kangin sesyak ni dan kat bangi amai gini jaka kita orang dari kekamnya mentah kami nelayu lenda dabam la song pengat si jong mal tu ala dadian nama kali kompau jong ikan ritang hadis tentang ayat yang kor yang ka ini song kendia kensoi jolong irukom kata bak nimong kesenre mentah kami dalam kita perlu belas baik kita betul ya syak baik nama yang kita kau ayat gini ka nasnya syak suah suah jelas baik sesenong belum nih selamat kalau cedek sebelumnya kerpat dikisamlah volunteer simgatri nanti saya itu mau pribadi beliau orangnya baru pada kepulauan ini jaga mau ada ketua kerpat dikisamlah simgatri kira kata trip kami terano ini saat sesal mau labian nih Yodan mana bahkan saya tambung yo aine por lawai. Omne saya yo sibir romo. Lejik syadel deven. Eta. All I need is someone